ikigira ba Messi na ba Cristiano abakinyi badasanzwe kwisi nuko hafi buri bikombe byose bakiniye barabitwaye kandi babisubiramo inshuro nyinshi. Uzasanga nka Messi afite Champions League enye, Cristiano Ronaldo yatwaye Champions League eshanu niba tarenye nawe naho hafi. Wareba kubijyanye na Ballon d'Or buri umwe uyifite gake afite gatanu muri abo babiri Cristiano na Messi. Icyo kintu cyo kwamba patara twaraho Ballon d'Or nanatware Champions League biracyari ikintu gisa nk'ari akantu kamwambura amanota, ariko ku muntu wese wabashiye guhura na Lionel Messi mu kibuga, yaba umufana uri ku ruhande umurebera ku ruhande, yaba uw'ikipe waba umufana akina mu ikipe ufana cyangwa akina no muri ekipe udafana, uko byagenda kose urabizi ko Mbappe ari umuhanga. Dufashe nk'urugero rwa vuba, Mbappe ni umuntu utsinda ibitego inshuro nyinshi kandi abisubiramo. Kuko nk'ubushize Real Madrid yari habi, Real Madrid tuvuga yabaye mbi, Mbappe yayibayemo top scorer muri ekipe mbi, kandi aho hantu yari hasanze umwe muri barutayizamu bakomeye cyane Robert Lewandowski, kandi wari muri ekipe navuga ngo nziza yari mu bihe byayo FC Barcelona umwaka ushize, nubwo yaje wenda kujya mu bibazo by'imvune bishaka kuba nabyo biri mu byatumye asigara inyuma, ariko none hari barafinya bari beza mu bihe byabo. Hari Lamine Yamal baririmbwa, Lamine Yamal watsinze ibitego 9 byonyine muri championnat. Hari Vitor Gyökeres watsindaga ibitego umusubirizo, ari tsibyo wenda we ko turaza no kubireba byamwambuye amanota kuko iyo babara bino bihembo, iyo uri muri shampiyona eshanu zikomeye ku mugabane Burayi, igitego utsinze kibara amanota abiri yego. Hanyuma iyo muri shampiyona kuva ku ya 6 kugera ku ya 15 igitego utsinze kibarwa inota n'igice. Niyo mpamvu yatsinze ibitego byinshi 31 yatsinze 39 mwenyewe Vitor Gyökeres uyatsinda 31 byo muri La Liga, ariko niwe wahembwe nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi amanota 62 32. hari ahirya ni 58 niba ukubye rimwe n'ibice 5 39 urumva ko ni nka 58 gutyo cyangwa 50 kangahe 39 kuba rimwe n'igice. Ko numva ari ibintu byoroshye kugira ngo abantu bamenye amanota nyirizina. Oya ndimo nabivanga, fata 59 ukubera rimwe n'igice 39 cyangwa 39 ukubera rimwe n'igice rimwe n'igipande 58 n'igice niyo nibyo navuga ngo ni 58 yagize. Ubwo nibyo ngibyo urebye byabaye ko navuga ubushize. Undi wageraye wari aho hafi ni Mohamed Salah yatsinze ibitego 29, bivuze ngo bafite amanota 58, ariko Harry Kane umwaka ushize yatsinze ibitego bingahe? Harry Kane last season ndumva ntabwo yabigejeje. Reka nze nkurebera rwose n'abashize imikino n'abakure kuba muri varize imbere mu gihugu muri shampiyona Bundesliga 26. Niyo mpamvu yasigaye inyuma kuko arafite amanota 52. Real Madrid yari imaze imyaka 10 itagira umukinnyi utwara iki gihembo gihabwa umukinnyi watsinze ibitego byinshi ku mugabane Burayi, ariko nanone twavuga ko abaye umukinnyi nanone wundi wa Real Madrid wa 10 ugitwaye. Zengo navuga ngo ni igihembo cyiza cyiyongera mu bindi. Real Madrid bakushize yahushije Ballon d'Or, mwibuke ko kuva mu kirija cya 20 cyatangira no bwa mbere Real Madrid iri gukina umwaka idafite mu mukinnyi watwaye Ballon d'Or. Bivuze ngo ibyo byose ariko kuri utwo duhembo tugenda tuza, kuko iki gihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi urukweto rwa zahabu rubanziriza bya bihembo bikomeye, kuko ngubu nk'umwaka ushize iyo Mbappe yaza kuba yagize nk'ikintu ya Real Madrid cyagagesha nk'ikipe y'igihugu Bufaransa, byari bibe bifite nk'ikindi kintu bigira. Nk'iyo Mbappe atwara nka UEFA Nations League na Real Madrid igatwara igikombe cy'isi cy'amakrebe, byashobora kuza kurivariza kuri ba Dembele muri Ballon d'Or, akaba yanegera imbere. Ariko umwaka Mbappe yabaga kangahe muri Ballon d'Or? Kirani Mbappe yasaba kongera kuri neza, ntabwo ari muri batatu gusa. Wa mbere ni wa kabiri ni Lamine, gatatu ni Vitinha. Mbappe ari nk'uwa gatanu, ashaka ari nk'uwa kane buriya gutyo. Reka ndebe neza, ndebe kuko ntabwo ndi mu mbikura neza. Gusa mu by'ukuri mwaka ushize imikino Mbappe nk'uko tubikomoje gato ibitego 31 muri Champions La Liga, atanga assist 3. Hanyuma wenda no mu gikombe cy'umwami kugira ngo dufate imibare mu rusange mwaka ushize imikino igikombe cy'umwami imikino 4 ibitego 2 kuri uyu muvandimwe. Hanyuma Super Coupe nyango barekinye nayo ni imikino 2 atsinamo igitego 1. Hanyuma muri Ligue des Champions imikino 14 atsinda ibitego 7 atanga assist 1. Hanyuma mu gikombe cy'isi cy'amaklebe nabo akina umukino umwe
ko bikisi cyangwa ntabwo ari match muri kanza mirebe neza gusa biragaragara ko uyu muvandimwe yakoze neza nkuko tubikomojeho gato ibitego 31 ariko ngira ngo Samir bivuze neza ko wa shampiyona ishanu za mbere igitego kibarurwa amanota abiri bivuze ko afite amanota 62 muri rusange imbere ya Victor Joker ufite amanota 58 n'igice uyu muvandimwe Mbappe agitwaye ubushize cyatwawe na Harry Kane muri Bayern Munchen hanyuma icyabanje katwawe na Erling Haaland hanyuma Robert Lewandowski yatwaye ibiri byikurikirana kiri muri Bayern Munchen nuko bagiye batwara mu by'ukuri nkuko Samira bakomojeho cyaherukaga muri Madrid 2014-2015 Cristiano agitwara ku nshuro ya kane cyane cyane k'icyambere byatwaye mu myaka itambutse ari cyatwaye 2013-2014 agitwara we na Luis Suarez barakigabanya nkuko banganyije ibitego icyo gihe arongera agitwara umwaka ukurikiyeho mu by'ukuri hanyuma ibindi ndabona ba Luis Suarez, Leo Messi, Ciro Immobile, ba Robert Lewandowski, Mbappe mu by'ukuri umwaka w'imikino nakubwo n'umwaka ushize imikino niyo watsinze ibitego byinshi bare muri rusange ndetse anatsinda byinshi n'imbere muri Espagne atwara Pichichi imbere ya Robert Lewandowski wabaye nkaho agira gusubira inyuma gato mu mikino ya nyuma y'Iso Championnat y'igihugu cya Espagne hanyuma ukurikije Samir kangira cyo ngumaza gato ngira ngo ntabwo byari kubura ko afata ijambo navuga Florentino Perez ati Kylian this golden boot is the result of your hard work your commitment and your passion for football ati iki urukweto rwa zahabu hawe ati ni umusaro wo gukora cyane kwawe urukundo rw'umupira ndetse n'ubushobozi bwawe urakoze cyane mu by'ukuri abenshi bavuze Madrid tuvuga ngo ni equipe y'abasocios cyangwa se club members benshi mu Florentino Perez imyaka myinshi muri Madrid zaragaruka rongera yubara mu by'ukuri abenshi bati so umutozo ugura perezida ni ugura umuntu akamubakira ikiragano benshi bibwiraga ko nyuma y'igenda rya Karim Mustafa Benzema Vini agiye ku muyobozi wa Madrid ariko birasa nkaho Vini yasa nkawaciye bugufi yemera ko Mbappe aba umuyobozi muri Madrid bakushize imikino imibare myiza kuri we ndavuga Mbappe ariko muri rusange ntacyo batwaye imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu iyi golden boot ahawe muri kuri uyu munsi Mbappe n'ubwo gatangiye sezo muri Espagne hari cyizere cyo ko Madrid yatwara igikombe mu gihugu no hanze yacyo ushingiye kuki kuri Mbappe amaze gukora muri imikino icyenda mbere muri Espagne no hanze y'igihugu muri Ligue des Champions yabyivugiye yitwa Kylian Mbappe Rote aravuga ati njyewe bino bihembo nibyo ni ibihembo byiza ni ibihembo umuntu wese yakwifuza gutwara atariko sibyo byanzanya ati ndebye groupe dufite ati uyu mwaka ndabyiteguye ko tuzatwara igihembo kiri collective ati ibihembo bire individuel ntabwo byakomeza kugenda mbigenderaho ati icy'ingenzi nuko twatwara ibihembo biri collective kuko ibihembo biri collective nayo mpamvu bivuga avuga ko bafite swad nziza iyo yitegereje abakinyi bakinana akareba abakinyi bari kumwe nawe n'ibindi byose bitandukanye atekereza ko batwara ibihembo kandi ibyo bihembo nibyo bishobora kuba byabahesha no kuzatwara ibindi bihembo biri individuel afite kuko ari ibihembo biri individuel bisaba ko uba watwaye ibihembo biri collective kugira ngo ukomeze kugenda wegera imbere mu bindi bihembo bikomeye nk'ubu ngubu Mbappe igihembo kiri individuel ataratwara kirimo Ballon d'Or ntashobora kukibona atatwaye igihembo kiri collective aricyo gikombe uno mwaka Real Madrid yacyari mu bikombe byose muri Champions League bimeze neza na manota 9-9 muri Champions irayoboye amaze gushyiramo amanota 5 hagati yayo na FC Barcelona yitsindiye El Clasico wareba muri Copa del Rey ntiratangira bivuze ngo ibihembo byose biracyahari ibihembo biri collective arabizi neza ko ibihembo byose yatwara ari wenyine ntabwo bizavuga atatwaye igikombe kwa Real ni ikipe y'ibikombe abakinyi bose babayemo ikita rusange bahuriyeho hari nk'akantu naje nabonaga kaga statistique kagaragaza ngo abakinyi bari successful muri Champions League na this season bari bakizeho oya mu mateka ya Champions League uturogo hari huzeho Real Madrid gusa ndetse n'abantu babiri uwitwa Costa Curta ndetse n'umutaramu witwa Maridini bafite Champions League ubwo harimo turangantego 10 twa AC Milan
udusigaye twose ari utwa Real utwa Madrid, Madrid kubera iki ni ekipe amateka. y'ibikombe ni ekipe yatwaye ibikombe mu bihe bitandukanye kandi mu biragano byose. Real Madrid abafana ba Barca bakunda kuvuga ati mwayitwaye ku bwa Franco w'umunyagitugu n'ikema Champions League reka tubarebe. Real Madrid iraza muri guhera 1998 yayitwara 2 irayitwara na 2 kabiri yayitwara bitwaye 3 irongera isa nkaho ituje imara imyaka 12 itarayitwara. Abafana ba Barca ahitwaye kwera imisifurire vari taraza sinzi ngo niki iragenda itifatirana itwara 3 zikurikiranye. None ubu ngo Real Madrid itwaye Champions League 6 mu myaka 11 ishize. Bivuze ngo ni imwe mu ekipa akomeye ku bijyanye n'ibikombe kandi Mbappe nayo impamvu yagiye muri Real yagiye gushaka Champions League nuko Paris Saint-Germain twayagiye, ariko ntekereza ko kimwe mu bintu byamukuruye nuko yarazi neza ko najya muri Real de Madrid azatwara ibyo bikombe biri collective binamusunikira gutwara izo za Ballon d'Or arota, kuko Ballon d'Or ni wayitwara utatwaye ibihembo mu buryo buri collective. Kandi nekereza ko aba uko batangiye urebye uburyo kibakiye nka match ya Barcelona, wareba n'uburyo Jude Bellingham ari kubizamo igitego cya mbere ndumva yaragitsinze mu mukino wa yari Villarreal, yes yari Villarreal igitego cya mbere muri saison, ariko ejo bundi yatsinze igitego atanga na assist muri match ya El Clasico. Nekeza kari boost kuri bo uko bazitwara imbere ya Liverpool, nabyo bizatwereka uburyo Champions League no mwaka twatangira kubavalida. Hanyuma wareba muri champion naho ntekereza ko abazaba bahari bose bazakina, uko buri utsinze El Clasico nekeza kari motivation kuri wowe ndetse n'abakiyi bose urabizi ko bose batazahurira muri Champions League. Uhawe amahirwe yo gukina kuko umutoza nawe ubona ko ari tayari guhana ndetse no gushyiramo imbaraga imyitozo, ibintu byose biri ku murongo. Mbappe ibyo yapanga byose nawe arabizi ko atatwaye igikombe muri Real, igihembo nyamukuru kire individuel cyo Ballon d'Or ntabwo azigera kibona. Mbappe mu Bufaransa w'i Madrid ntabwo ari inje wicaye hano turimo kuganiraho, ariko byanza bikunze nanjye umunsi umwe nshobora kuzatwara Golden Boot. Nizere ko byose bimeze neza Golden Boot mu bigimu kunywa Nepo bimeze bite? Nepo? Bimeze bite? Meze neza cyane. Kutera ntabwo iri kuvuga neza ko numva utangiye. Meze neza ubwo no kwera ari magaruka kuzaba Golden Boot. Wowe nayitwara umunsi umwe ntacyo bitwaye. So mu by'ukuri ibitego 44 mwaka wa mbere muri Madrid mu by'ukuri abaye umukinnyi wa kane utwaye Golden Boot akinira Madrid. Hugo Sanchez, Cristiano ndetse na Ronaldo Nazario ndetse na Mbappe. Golden Boot enye zitashye muri Madrid. Mwaka turimo imikino Championnat Espagne La Liga imikino 10 ibitego 11 assists 2, hanyuma Ligue des Champions imikino 3 ibitego 5 kuri umuvandimwe Mbappe. Byanza bikunze uko yasoje umwaka ushize imikino ni nako awutangiye, birumvikana ko akomereje aho yasoreje mu by'ukuri. Nepo ngira ngo nabonaga ugenda ushira utuntu ku murongo mu by'ukuri, ntekereza ko warimo uvugukireka ibintu manze mbishyira ku murongo neza gatano, kandi mu by'ukuri ngira ngo twarimo tuganira kuri Mbappe buryo yitwa mu mwaka ushize imikino, reka mvuga ngo kwisinzima, kuko iyo tuvuze Burayi n'ubundi tuba tuvuze isinzima n'umupira w'amaguru. Imbere ba Victor Gyökeres, ba Erling Haaland, abasore nk'aba Harry Kane, ba Robert Lewandowski mu by'ukuri atwara Golden Boot. Reka mvuga ngo ni top scorer imbere mu gihugu muri Espagne, imbere ya Robert Lewandowski ndetse ni Burayi muri rusange bitewe n'amanota afite ndetse n'ibitego yatsinze. Kuri Zabi Alonso muri kano kandi ntekereza ko kuba afite Mbappe mu Istanbul twavuze kuri Arsenal angorega ko mujavuga ati Arsenal kuba idafite umukinnyi igenderaho hari ahantu izagera nayibure uwo musanzu wa Kizigenza. Aravuga ati ku rundi ruhande City kuba ifite Kizigenza twa Haaland, ariko byibuze akabatsinda ibitego wenyine, ati nabaraho bazagira byibuze n'abafite akabazo k'imvune bakumbure umuvandimwe. Iyo urebye muri Madrid yego Mbappe arayoboye, ariko se abandi bamugaragiye nabo baramukumufasha gukora akazi muri mwaka cyangwa uyu mwaka urebye ni nabyiza kuruta umwaka ushize. Bari naho hano Mbappe asa nkuwa nerekanye ko Madrid bizavamo, reka mbyite gutyo. Irebye Vinicius umwaka ushize ubona byaragoranaga, wareba Rodrigo Gos urabyibuka Ancelotti yagiye kuzasohoka n'ubundi arimo ibibazo, byanatumye uyu mugabo Ancelotti atanamuhamagara mu ikipe y'igihugu ya Brazil ubwo yageragayo, atwibutsa ko umutoza
wamutozaga muri club atamukinishaga ari nawe wivugaga urumva ukagira Jude Bellingham imibare itari myiza wanahoraga mu mvune ukabona ko byari bigoye wabonaga ko resultat za Real Madrid zitegereza ko Mbappe yaba mwiza icyo rero yaragikoresheje akuraho uduhigo tugiye dutandukanye none abonye ni Golden Boot mu ikipe ya Real Madrid ni byiza kuri we sezo ya mbere ni ikintu cya mu motiva n'ubwo ibikombe atabitwaye agarutse ku kintu gikomeye cyane Samiri ndacyongeraho ikintu kivuga ngo abafana bamwe batabaye nk'abamwemera kuri sezo ya mbere bamushinjaga ko yaje wenda imibare yabigapfa ekipi yabigasubira inyuma cyane cyane kubura balance mu mikinire ariko tukabona ko n'umutoza Carlo Ancelotti yabigiraga murare mu kudatanga balance ya ekipi hari abakinnyi atakoreshaga kandi bahari icyo gihe rero abafana bamwibutsaga ko yaba mwiza ariko abafana bakeneye n'ibyishimo ari byo bikombe ariko kuri we navuga ko iyi sezo bizanaba byiza kurutaho irebye ibitego amaze gutsinda jewe twavugaga match atwaye hafi 10 zirengaho yakinye 11 atsinda atangira sezo ye ya kabiri nyuma yo kubona iyo Golden Boot biragaragara ko ari n'umukandida wo gutwara iyo nkweto uyu mwaka ahubwo ikiza Samiri yavuze nuko agomba gushaka uburyo byajyana no kuba Real Madrid yatwara ibikombe rero ikintu na vuga kuri cyo rubajije iyo urebye Vinicius nawe si mubi hari match yagiye akiringa ari Vinicius tubona utandukanye n'umwaka ushize urareba ukabona Bardagler uburyo bari muri forme Jude Bellingham nawe yatangiye kugaruka mu bihe bye byiza urareba Bachouameni umutoza Zabyaronse yongeye kumuremamo icyizere mu bafana basaga nka Ancelotti yari yaramubangishije abantu babona ko atari mukaseri Real Madrid ikeneye iyo urebye muri defense Dean Hussein harimo akabazo nyine mu bandi bagenzi bariko yaba iby'imvune ariko bagenda ba Ancelotti Zabyaronse ayegeranye ukabona ko ishobora kubyara umusaruro ikindi kintu nakundiye Mbappe rote naho yarebye yuko kuba we yagwiza imibare yaba y'ibitego bagenzi be basa nkaho bari inyuma yarabibonye ko ntacyo bimwunganira aho twatungurwaga tubona hari afata penalty akayavini aho ubona ko ashobora kuba ari imbere y'amakare mu buryo kugira ngo yitsindire icyo gitego akareka undi mukinnyi akagitsinda twaribonye kuri Brahim Diaz amurekera umupira kandi Brahim yari yawumuhaye azi ko Mbappe agiye guskoringa arafrena aramusubiza aratsinda nawe arabizi yuko kugira ngo ibitego bibe byinshi ariko binajyane n'umusaruro w'ibikombe nuko bagenzi be mugaragiye bagomba kuba beza kandi nawe arabizi kugira ngo anatsinda ibirenze ibyo yatsinze kuri sezo ya mbere nuko bavini bafite akamwenyu abo bamugaragiye bose bafite akamwenyu rero ubona ko icyo kintu ari kugikoraho impungenge zari kuri ku buzima bw'aba bakinnyi nyine abo bavini ejo bundi twanabigarukagaho ariko iyo urebye Carlo Ancelotti Zabyaronse nawe arabizi ko icyo gukoresha ni resultat nziza ubundi ibindi birijyana urakoze cyane mu by'ukuri imikino 10 muri La Liga ndavuga shampiyona nyirizina batsinze imikino 9 batsinzwe umukino umwe batsinze ibitego 22 batsindwa ibitego 10 bazigamye 12 n'abambere n'amanota 20 nari navuga Madrid nafite match muri weekend ndibuze gukomoza mu kanya agatura cyane ngira ngo muri Ballon d'Or Mbappe yafashe umwanya wa 7 inyuma ya Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha, Mo Salah, Rafinha, Achraf Hakimi. Mbappe afata umwanya wa 7 muri Ballon d'Or yatwawe n'umuvandimwe witwa Ousmane Dembele. Perezida Madrid ati ndagira ngo umenye ibingibi ati mikubwiye nka perezida wa Real Madrid ati twishimiye kugira umukinnyi nkawe ati kandi urimo uragaragaza indangagaciro z'ikipe nk'iyi ngiyi ati ekipe ya mbere ifite ibikombe byinshi ku isi ati nabizi kuzahora wibuka uyu munsi ati iyi ni Golden Boot yawe ya mbere atariko igiye kugufasha kubaka amateka mu gihe kiri imbere ati kandi n'abafana bakuri inyuma kize mu Kinyarwanda kiwacu cyakintu tuvuga ngo ururimi rwacu raduhuza ndukuye mu Cyongereza mbishyira mu Kinyarwanda kugira ngo twumve icyo perezida Florentino Perez yabwiye umuvandimwe witwa Mbappe nyuma yo gutwara Golden Boot muri 2024 25 Iburayi muri rusange akanaba top scorer imbere mu gihugu uyu mwaka nabwo imihigo irakomeje bafite urutonde rwa shampiyona mu biganza cyane ko bayoboye muri